explore Mizoram clear to te hamasain savai sila jiwe kan bu ka cheu he tun chuma hian Mizoram chul chuak mai se footballer zinga senior team player ma kan nei ma saber Grace Aseram pare kom na hun kan nei don ani a helama tui te tan phei chana beng war thak dona clear to ten onom ti le ngai nom ti ta kamilo clear sakle torin kan yen cheu ni amasain Grace jebele hey kanin kom tak tak mai nei borak wap lu tu hian zap da develop dai la nung da min kom hey ni zane se ta se po ka lo ena nang ma po han wap de ren nu nen kom ka chi pe do lo in ka sia chanin hey zona pa ngai tak tak kan lu mai hey tu na han salem beng ar hwana kan nom meka anin le lawa hey le law te pon nei no me ma chu lai chu hey mitam takin ar hwan hi ami kan lo shela re mem china engi ar hwan ani chante chuan ai zoldel upalian atin en po khanin enge thatu bul ni na lai chin te po khan lo she thoi deu vei boya thang te po khamin han sei chian sak thei chuan zona ma saber tan kan zo teng che ama sain he kapa pa kan pu kan great grandfather ani chu chu pupaliana kan pupaliana hi ai zol lela ni china alel dan hi kan soyanga ka soi sol palang ti kalau kan en deu pa bo ka nga akum te hi soisol pala lo china I kampu paliana hi kum 1894 khanin sorkan ha borsa bina bisapu ya khanin na kha athokani chumo chanin kum 1907 khanin lusei club na kha nge an kai sangti rani chu sorkan ha thok chungin 1911 khanin aizol lela tang kham borsa khanin aruata chanin sorkan ha atangin kum 1931 khan September ni somthum pakhata khanin a pension wal khanin aizol lel ni na kha atopa chon a pension nuwa khan pension nuwa khanin mabok le tlangwam le tang khan an ruat zui ngala chonin kanpu ber kampu paliana papa sangkunga kapapa ni chu kapu sangkunga chu enge apa dam lai khan poultry farming Kolkata azuk zir ta ni chu chuan Kolkata azir kha kum 1928 ta khanin azir zawani chu 1925 azuk kala 1928 ta khanin aron zir zawa aron le kha apa thazan hoi kampu paliana thazan hoi a chuan pu sangkunga chuanin enge Billard R American Billard R anti khera chu sangli wal vel hi tuna kan omna R hwana hianin an hula chuan ti hianin R hwan hing hi putlen phadan abing war thak khop mai tro khalai cho apo khan tu tok taila income na loading taka di to don no eng sia amera chu kha ka chu kan income chan ber tor ani lawa chuanin helai nu le pa te chuanin una wen sa ne indi tiang te nama enge introduction nei duang ang kha bul chan na min han masak tuna ar huana kan che nei na hi kanu le pa in min la dam puya min la chen puya chuan kan unau hi pali kan ya ke ma hi u ber dot tu chuan kanau chia kan upa ber ania ke tin ka dota chuan kanau chia hi mi pa nia chuan kan nau pang ber ni ta mi pa pakhat chia kan nei ni chu kanau chia chu abak jong me che pathum mi pa pakhat fa mal do swa thei lawang khan ni don ni mo chuanin football lampang khan lu chho taila football jin konga buli chandan ko sha da ban sa kom ya kabul chan na hi han soi do thian akum mang vel hianin soi hi ara ahara kanau pan lai tiang a har rual kal thei no pang thian kom thei ro kan ni tang hian bol pe thi ka tui me ka har boka chuan katrang khanin kan veng no pang te nen hei ka thian te nen kan in khel chho thana chuan kum sang hi som pania khanin enge Mizoram cafe chuak ve ni chu tang chuan kabul chan dan chu tiang chu lai chang po khan nu chawan patani mo chana ni le tournament mas khel masak ber tournament ka khel masak ber chu akumang hian ka soi theilawa chu I kan no pan lai khan ti le ila mi pa ho bula hian ka in khel sha ta mi pa ho bula ka in khel kha ke ai ka rual vek bula hian ka in khela chung ho bula chon under 14 kan khel ta chu ta te chong kor phel te kha ngai ni ya jersey kha kan la nei phave si lawa kha nga te khan kan chaklo jok bok sia kor phel nga ya ma se ke team sia kha kalo om sia to ngai le lam khan phel mei ro ka chu ka tournament face masak ber ani Republic ason Republic ground ason nang ma bang lew lew in koran thel lo ni mo a chale mai ani ni le engtin nge me chiti bi lu chawdan
mei chetim lu chodan i มีปากการะได้หันเขลมุบได้ mi pakara ka soyang chuan chuan ang khan tournament te po chu chuang kan han khel chawa mei chetan hianin konga ve hi i keini ang kan hun lai chho anga pe ka chuanin mei che in khel hi an wang ani ta khan ka pa vok chu chhum lai kha ka pa hian min tui vui em a vok chu chhum lai kha TV a hian ka mu fu ni chu North East Games and tik kuma nge kan thlen ko chumi kum chuanin no pangte mai hi kalania TV ka mu kha mei chia an interview live ka mu ki mei che point in khel ka tia a vok chu chhum lai ka pot phe ka in khel ve du ti da mi ngai tua pi ro ka ti ta chuan i sang hi som ve la niang chuan chumi a chuan enge tuna sang hi som pan hi Mizoram ai ka chuak ka ti ka fe chuan ma saber ni tur khan kan venga hianin sar zo siama kan ti hi badminton sports and youth service department a thok badminton coach oma chu chuanin trial kan nei do na suboto khel turin Delhi a chumi tan chuanin Rajiv Gandhi Stadium a zuk trial vela min tia ani zara khan ti hian Mizoram tan ka fe chuak ka chu ka fe ni chetana tournament ka face na ma saber ani chu ngal top me ma saber na bulchan na po pui chho mu le mai te ro chuanin ani le in club tuna han in club ange khilme tuna ka khel na hi Sethu FC Madurai Chennai a ka khela chuan season khat ang che contract basing kan ka season khat angin ka sai na chuan tuna hian ka contract hi azauria chu ka khelna club ania ma se tuna hian hei min beneu neu an oma rampo tangten tuna hianin khelna tur te po kanei mai theibo ka confidential ala nia chu re point na siang thei big cha lo ni mo chuan ani le eng club club ating lo khel to ka khel to na club hi ka career ka bil chu lai kha i khelo athlete kan ni lai vel kha sang ni som pariat ma khanin trial neu hi kan nei thina ni chu khang chiar tel kha chuan tam ta ni chu Aizawl FC na mei cheti ma nei line ka khela chuan Mumbai club a khwan Kenkre le soccer club a ka khel to boka chuanin Sethu FC tu na hian ka khelna hian ka career ka build so professional ka lu na chu Sethu FC hi tu na Sethu FC hi ni ta chuan Sethu FC kum hi ka khel nuwa Odisha FC tan kum thum ka khel le tu na hian Sethu boka ka le ani le khatia club hanin son sek te kha nang ma boina om pha thinem boy na kima chuanin problem om lo ma se coaching staff te an lo thak ve thina hianin nge keima ni players a chuanin boina chu a om ve thin le tuna in position nge khel me kha midfielder kan ya defensive ka khel bi ga defensive midfielder kan ni chu defensive a chuan a hnung lam defender ho ka pui tam ma zo ka chuan defender atang khan nge ama midfielder attacker te ho ka ball kha alaya katlan pual ber ni chu themne lo don ti kha sia ding mai chana ni le hei football she lo tan chan she lo the deu mai hi ni ta chulai chan position chang chang te khoma apoi mo big chu om chuang lawanga avai changwal ina team chatak siam kha ni ta chulai chan midfielder ni na zona khan defensive midfielder ni na zona khanin kami I position kha engi apoi mo big real na ni asian ni she them ka ngai dana chuanin midfielder hi apoi mo big ki om thelo in khelna position a hianin nge midfielder chu game khiding tu kan nia midfielder ina ball kan chan thelo chuan a khiding tu hei missing in nang ma pom kong tha chak lo chuan iding thelo a khatiang che khan midfielder chu kan poimo ka ti chu game khiding tu game tinung tu kan nia midfielder kan che thelo chuan game hi a hau do chu wang chuan midfielder hi kan poimo ka ti chan chang ti ane me ani le hlo ne ya tia professional footballer anga ti tak tak ma pon hlo te poi lo nei ve det to anga khatia khan professional anga ilu ma te po nya nga hlo ne ya in khel ma sak ber min shil them hlo ne ya ka in khel ma sak ber a chuan tinge nyang professional anga kalu chutlai tak chu professional anga kalu ti lawai chuan entina Suboto Cup ate hei I asan pain I achievement entina Suboto Cup best player te kan lo ni ta khatiang khan asing bi te kan hon ve a kha professional kan lu ma kan lo ang chu ni ber meng chu ani le league eng za ni khel to league khela chuan abor vel tar so chu har to do na in tan chuan kumruk vel chu ka khel to league zong hi ka zirna wang hianin league voi khat ka khel lo tia chuanin voiruk
league voi rukbel chu ka khel tong ani le tournament Indian women's league big mo chuan tournament hi chu ka face ni ma soidon chuan kutang thia don pon na ka thiak seng to lo ki chang ni na chan pon seng to lo ani le goal hi exact ve ngai thun to chu kan khel tan tir khan winger hi kan ni thini chu winger asira hyang ka tlan ve thina ma se hetia kan khel chho ka career ka build ka ti khami khelo India thlit kan ni chho don lai vel ma tang khan midfielder a hyang he kan son chho ni chu kan miss te na min du sakna wang khan ta zo ken I tha zo kang I chor chuak zo kang min ti wang khan kan la chuan ka defensive ai chong goal khung em har savia set piece vel hei free kick ti te penalty corner ti vel ang khung ni lo chong khung hi har save ma se ka khung ven wal ta ni chu ki chang ne na share po khan kan share seng to lo ni chuan ani le achievement in nei to zinga hian eng hing eng ei hlut pe eng khang ei hlut pe achievement ti hian mo ai pathian khongai na zara ram tan te club tan ten medal trophy te kan lo choi wal tua kum sang hi le som pariat khanin AFC Asian Football Confederation ina under 19 AFC Cup India ta na under 19 Thailand akang kal khan goal ka score ani chu Thailand atheng tu ram laka khan chu India ina Thailand kan lan ngai lo sim kha history ka han siama chu ta ka goal score chu min ngai hlut sak boka ke pong ka ngai hlua kha India senior team a anu lo ka hang calling ka dong pa chu ka ngai hlu ber ema chuan ka goal score ka hey Mizoram pia lama hianin India tan po hian hei India national flag and national anthem a bul chan to na shima hi chanin grace hi a lo cham ngai lo te po ti la kan se so lo hin kan ringa achievement hi pui em hero of the match te po lo ni to atro chan best midfielder te kan se seng lo anga tam to lu tu ka ani le ti de la tournament ni khel to khoi nge nwa mi la ti ber anuam tiang zong chanin ka college kalai pa chunga university ka kalai kha hei anuam ka tia kalung te po hi ala leng gold do ni anan ta tra achan chu fen santama student so AR lamwa la son nge kan opponent te kan teammate kan kimani ni lo kan opponent sang ba na college nen khan a ground khat stadium khat khanin entu khan oma kha anuam ka ti lai ber chu ni hu hang po khan na ama kan la shelu tuk lo chung po khan thian te seita sa han ron lang chu choi china chanen grace kan seilan tel du bok chu hemi Mizoram chu chua ka me chero pui ta ka ni pela ma hanin India ram ang po hian me lungpoi mo ta pun tu nia chulai chanin first paid player transfer kan ti kalam de game first paid player transfer kalam ka lei che kha diglo de wing ka sha akhang te po ka ini in kan sha halai te po ka nge thlu tu te ta min soifia sak deu them transfer players transfer ma saber kan ni ti lai kha kan Indian women's league ala upalu tuklawa mani kum sang ni som paruk ka soi lo chuan atang chawa tran kha nia chuan chu ta tanga aboi khat omna kha kan ni ta kain transfer ma hianin Odisha FC a hianin kumni ka saina kumni na khan kan champion ani chuan sign le tur khan min du ta kumni bok sign le ro min dia chuan ka kumni saina khan akum khatna ka mang tia khan captain te po kan zuk ni ve ni chu Odisha tang khan chuan khami kan ni khanin league chan ve po ka khel lawang tia khanin kain kliam ta sia kain hian chun zom ta ka wang han le players te kan lo nen khanin kan relegate ta ni chu Odisha FC chu Indian women's league atang chuan kan khel thei lo ta chuan kan relegate kha IWL Indian women's league kher kha khel ka du sia chuan club tam tak khanin hei chiang khongai na zara club englo ten mi lo khongai ve mi ron som ve a chuan khata tang khan ka du kha ka thlang ta sethu bu ka hianin kir leila anni na kan lo sia thang to ten ni wangin tin te khan min lei chuak ta kan relegate nuwa khatianga min lei chuak le borok kan om te kha anuam ve sim khongai ya antia ma se du thang the ni ka chang khongai na wang la ka chen ni la ti kha lang reng me ya chu wang chan aman po hi theu neu lo le ni ma hi cha ti dei la mai che ni na zona han ya football player ni han har sanai to ve chinen har sana om ve har satna ti hi ni che chu thatin period kan lo nei thina hi ke ma chon period la na kan ni ve ka period hi chon ni te ni thum te ka cholangai thina bol thak thei khop mai he
ke ma a me chia chuanin ka boi na to ve ber an yang ba ka chuan har san nei em la chuan ani le hei north east kan ni ta india rama chuan ai tlang mi te tlema han thin shik deuh nei mo racism inklar nang te po khala om ve chin ta khatiang ko khan mi zo ni na zone mo north east mi ni na zona te har san na inklar nang chi te khai to kem hei hi mo phailama om thin mi zo hei kan thian te zir lai tam tak te pon om thin ta I zirna inve lai chuanin bully te hei an lo racist zeu te po an lo om thin ani ma se ke ni football ai chuanin north east chu abikin manipur hi india rambi ka chuanin football thiam ram anti angkha anni ta ke ni mi zo te po north east ngat phei hi chu kan hei thiang khoi na zara kan lo thei ve a kan lo khel thei ve mi ngai sanga kan bula om nuan te pon ti zo khatiang angkha chu ka tong ngai lo ani chu alo mom le me tro chu tang alo ni chan ani le footballer shin nun izona ko nga hian he tai no pan lai changa tun hune thlen na ko nga hian he har sane te po itok ve na sa in ringa mentally pon mo physically ang te pon khang ko nga kha din ege eng har sane to jinga han eng har sana khange tor xiaomi ti ber ma chan xiaomi ti ber footballer kanya ei sungdong ang sungdo na chantur ang hianin ris laki ngai thini club kan thanna te po I kan official kan manager an ye mo kan coach mo athar vek te kan lo ron thina ris kan wala ve thina ni khatianga khanin I enge ashom lai ka ti ber chu coach fun fulo deuh te kan lo nei thin ta game time te kan nei tlem em ta ni kan fulo dewa achan chu khang an coach khan now ten ne ya du sak big ten lo nei ve le lo thei lo mishing ve thawan ya khatianga khan du sak lo pola tran pal khan thiam dan in angreng sia khan hei har save thin mentally hei isoi ang khan ril runat vong na te I khatiang angkha kan tong ve thina chu chu shom ka ti ke ma chan atopa hi chan hei tor har bera hi chu human politics book ki alo ni chin tero hei hi chu atop thei don lo ni hian alang bok se ani le chung har sanna akhami bela ma po kan har sanna tam tak te po nangma mi mala zona footballer ni na zon lo khiranga te poi lo tok ve thei ta chung I har sanna te chu engtiang in nei lo ma chon chin ti lai te po ka sha da wan sa christian kan ne an han tong traya azonga za hi chuanin min eng lo ma se thamona te katiang nexa chutiang ai thazok chuanin kan ti thei zo kanga ti in le hei pathian rin chan chungin christian kan ni na hian kan christian na da chung nungin mo khatianga khanin enge har satna te bo lo tok thin mai la an han tong traya kan dam le thupa atu ka that tawin fi la kan tan le nal khatiang khan mai chung chai na khani deu ber ani mo chane mei chei nia mizotena football azon natla ka ni ti kan shet pe chu mani luk khania chulai ka ra chani mei chei lo ni na zona nen chung te chang te po han do da na ne te po buli han chan tur lai te po khana om ve em ti te po khamin chan te chan kanau pan lai khan he mei chen khel ti wak te kha ala ngai lo wang khanin kanu hianin in khel wak hi arem ti lo mei che chu le kha zero seti ang kha rin ru ang kha lo nei wang khan in khel hi in support lo ma se I tun nuwa hei kapa hi adam lawa tian khum betin amu to tun nuwa hi chuanin kanu hi min support ber khoya po ti la min neng lo tu ber kha ani le thung to ta hei lote kan han nei chawa kan han azon na tla ka ni tia kan tui tak tak le kan ti tak tak ani ti min hu sak khanin kal ro se min ti wang khan khatiang ang do dal na ka chu chung kwa chuanin ti a phal lo po ni le hei asoi ve ni me kan kal lui thawa nuri ru chang chuan tun ha chan hei apur ber hi ni to ro zanin bul kan han chan tur te po kha kan tan phone wam le a chan ni le professional footballer ni ta a zirna kong nen te po enge har satna kha hal don ti kha alang ren meya khang kong a kha ni tyang in de har sanin to ve ani sut deu bop chang te po vein kan ringa khlai ve la kha min shil le them I zirna le sports si chu kal kopi lo har ve thina ke ma ngai poina ke experience a chuanin ka school kal lai hianin voi khat pe chu I hei kan principal te poina min ko hial khop ngai khop khan football ngai thlan zirna ti ang thlinga football ka thana wanga school ka kal to lo school atanga ka chua wang te school danga ka in admit ngai khopa ka chua wang san wang te om ve ta football ka thlan ta wang khan chuan chu lawa chuanin hei ka ho chuna ka school lu na a te po ka ho chuna thei to pin ka chua chuan har sa ve a thian te ang zong zong in thiam lo mai la kan pas na khopa khatianga kan ti ve thei zel khan hei ke ma chuanin
acha khatime chuanin college ka kal lai phei kha chuanin tiang India tan te kan lo rigu he kan lo active chho hun lai ania ka ho hi exam tur hi ni ngal thin sia ka tleiwaranga tleiwar thak thak ten lekha ka zera ka tiang khan ka fight ve ahuna ka tleiwara khel ahun dona ti khanin nasa takin kain dai chawa dai zong zong le kamut te ka timu mole thina khatlai inglo in khel le zirna ka chuan boi thak ve thei tok tak me ka chuang ngai do ni mo tur kalai balance kha har fia bem har ve ani don khalai ka chu chiang sa ani le lotling tur hian ti la hei lotlin na kha tu ni i top na turan lawa ai thui kha ala ai sang zo khaila kal zel do na chulai chuan i thlen to china te pon nga i ma ba ka te po tam tak lo manga chunga chuan lotling tur hian in thorim na chu first ma sabera chuan lo thei lo ani ta kami bak thorim na ba ka han enge lotling tur hian poi mo be rai sha ki ma chuan in lotling tur hi chuan in enge kan ti tak taka thei to pan chua entinge sap entinge kan sang tei rei pe na kan ti hi kan nei angai ka ti atuna te po ka khelna arei to em ta tian kan ti sam sama a hlo manglo kan nei atangin tun hi kan thlenga khang wang khan tei rei pe hi angai a chu chu lo ting tur chuan tei rei pe na hi alo hlok reng lo chang te tuna po itui em chung pon pe lo ve ngoi chang te poi nei venga khang ka ra po khan tei rei pe kha poi mo be ti ta chuan ti dei la te ma zona hi tuna world cup lai te nia poi kan clear chu pa Messi Ronaldo kan ti ha te ro ani le khoi ra mi ngei chan deng deng Portugal Ronaldo na champion se ka ti ani le england ngei chan tlapa chuan United Manchester United ani le footballer do ber Ronaldo achiang to e to to bin hi da ne USA player acha thar thar ro ante Queen of the Nutmeg anti mi kha Queen of the Nutmeg anti mi kha te po kha ne te ro thar me cha ni le ya club enjoy thian in tiang in ne ya season lai hian in tiang in ne dai te khatiang ka entertain control chun e le in chu changa te po thochen singa ruchi nang club te khan omem thochen singa chumi chu an tiang chi e le in konga te khan in tiang in kai shwa chi dai chi chu ahara he ke ni mi so hi chu mum som nu te kan lo nia oil tel lo te eng lo ta ma se he off season hi chuanin junk food kan ti hei kan ei rep wai tiang te tiang la ka hin kain sum na sa em a chuanin a san pa dai than ti wa khian a har thina ni chu mi zo chu bu du kan nia zinga chung te choi roala cho pa ngai taka eya chuan chuna po heavy lo te nan chuna chingpui kan in pon green tea te nen te mo zinga breakfast aya oats e te khatiang kha ne chuan zana chuan dinner apa nga in chu an mani nan ron maintain pui lem lo cheu kutlama chukdon na hian fitness le enge ke mani medical check up om don hian kanin uluk le zuala ke mani chon ala kal dik tak tak theilawa chung chu ni mai a san pa ama khanin odisha ka ke lai khan ko weight khakat waka nga ya khatiang anga khan miron shil thin a san pa chonin andon ti wak ngai lo lem lo non maintain viau chuang lo nang mani khan ai ke mani na kan maintain chuan chu odisha ka season khel tran tira ka first year anga season ka khel masak bera chuan ko weight khakat angai ta miron shil char hetiang hi ela weight cutting kan nei chin ta weight cut ngai lo turang chi kha chu tian nang chu ilo maintain anga ti kha atok shi mai weight cut ngai chau khan non maintain deu cheu ni mo chan kan zo chak le deu chu eta zo na chungla ma khan han chau le lok tel he tu lai World Cup line ya soi no Messi Ronaldo fans te in do na hin na se ma status war hin na sa box ya la kan Ronaldo fans ni ya che kan cha chu nang ma ngai dan khan im be ya se che tu po ming ge she la wa Messi aya Ronaldo i du zo na san mi shil them ti hian kan soinga soi chet kher hi pakhat kan du wang hian in angai ka tilawa ma se Messi hi chu ka soi chia ni lovin a that na zo king kan soinga ani hi chu enton do ni la kan thiam ve me lo ama a kengtel hey god gifted talent anang hi pathian ina apek big machine ina kho an nei mi ro pui te zinga pakhat anga hian ka ngai ni chu tiang ang chu Messi hian in theina anei bi ka chuan Ronaldo ve thung chu ka da san jok na chan chu ani chu a hard work a thiam thil hi a ron a zira zir chua enge
ama tum awanga tiaron nei chuak ania wang hianin a hard work na hi ke chuanin karon hu puita khatlaya khang ka ngai sanga ati tum ang kati a skills ang te lo zir taila kan thiam jok tu chu Ronaldo nia chu wang chuan ke ma chuan Ronaldo ka thlang jok baka fence tan pe chan ama hi an tlu ma sa te te ra an tlu no non thau level te hian wang don hian ka lo che chin du tu ka chan ani le football lo hi talent dang ni em te te football lo hi talent dang ni em football lo talent thuk te lo ni atang hi chu hey sports sim sima chuan atang ang chi hi chu ka ti ve thei nuala ka ti ve thei ti me ang chuan football la hian ka kalna ba ki chu ka zai thiam ka ti lo zai thiam du reng ang e chan ani le a club chung chang khan zona kan nei le do tu chu club tia in zu zo in hianin nge man ro ti me ang kan che thiam na during kids kan ti ang chi ho hi engchen ngen provide thei chin se ball boot ti lo hi chu antinan kan jersey te muza te truck engkim kan thuam pham kim hi chu min pe kan zin ni khwa po trolley thleng bag thlengin tui bottle thlengin ball boot ti lo chu bak chu min tum ani mai ball boot khamani in tumanga ya ball boot bi ki chu tum a then tap hi ain anglawa tapa zir te po ni ta a then kha chuan tap then kha chuan min tum thowa chutiang te po chu om tho ball boot bi khi ni mai kan in sen na ber ani chan tu nai ball boot nge bun mek tuna chuan ka bun pol na ya Nike le Adidas exam nge ka Adidas hi chu sang ru kanya chuan Puma te po ka le ya Puma hi ka le taw ve ber nia sing hi man ka le ve chong hian in sum kar na sa china an wan pa te lau chin lu te ka dro tu te mai poi han ko mila ani le chung te ten chun tu che deu te lo nei me lo bo football la ma tianga in ron kal for te me me la hi ka van nei khopa nan ti tiang ka pala ma hianin kan pu sang ko nga hi hockey football ni lawin mo hockey a khan ai zo 11 captain te kha lo ni ve thin ni so an hun lai khan alo chuan kanu lama po hianin kanu te he kanu te ho hi khothang tlan chak an hun lai anu la tlan chak ani ve a sport chang zong ang chuan football lama kal lu tuk lo ma se chun tur chu ka nei thave kenti ani le intiang ine I hu no de man chin ka hun an chu ka zaya zai te hi ka tui ve zai deu ngan ma mi zai lam pang poi lo thiam fu ang ka ring chan ani le hobby zai thau zai hi nom ka te ani le mo hey yan interview hi kan nei china mi tam tak kan kom china anin thlasung ka ti don nge atang puin mi zo te chu mi chapo hi kan ngai thei lo facebook ta ne tu te mai po yan chong chapo ten lau mem china ai yan chong wan deu ten chong in zoom na sa china amero chu chuan chu ti ral chuan hete interview kan han bua se chin na chan te nang mania enge in ton tur om lai te mo mi ten lo mu ve se lo she ve se kan ti wang ron interview kha kan ni na lai chin kha om ta chula chan mi tam takin nu na chang kan chumi chu in ton tur ni hi ti in ron zir swak se lo ting swaw so wi la ti kan du ber ni ta chuta chan kan zo du che chu in sum mi ala win in sei theina po ni la win no wan thun tun hu ni thlen theina chana nang ma in tun tla ke ti lai min shil theyam ke mai na apakhat na kangai poi mo ber chu nu le pa thu oi hi ka ti a nu le pa thu kan oi chon pathian thu kan oi hei ka ngai dan ne ya chu kan nu le pa te kan le kan mu thei kan pathian ten ne an thu hi oi em la chu ke ma chuanin engpo ti do ni la ka decision engpo klapa po khel do ni la chu engpo thil ti don reng ni la nu le pa thu mu sa lo chuan an phal don ti shereng chumpon chu ke ma chuanin kangai poi mo ber chaka tun huni thlen thei na chan bera po ingai apon poi mo nu le pa thu oi ka tero ani le zona top lam han nei chauta ila zona top ber te po ni nga tun hun ilo thleng to ta mai ro chu ma bak thui takila nei anga khabi ko nga khan enge future plan te football ko vela chau ni lawin enge zirna ma te po ni anga football so san huwa te po azon na ma te po ni anga tyang khanin future plan te nem I phal chuan thlir tu te min shil ve theyam future plan ti hian kan ring ru hi chuan kan lo ruam man na te hi chu awm ve a puitlin na hi chu pathian thu ni se enge ke chuan in football professional anga ka chol sani chuan football chunga tho hian hei coaching line ang zong te amo ka tianga te khan
thei phei chong coaching center te khatiang ang te ka kan mi zo no pang te le thalai te promote theya ke pen te hi ka chak em mang chung te po chu ti thei ni chuan ti te po chu lo ni ta se o chu mi ba ka chuan soi do te lo mem han ka sei sual ang ti te a long ria han ma se du thu sam te chu thiang a lom te ro chu ka chak ri ber ke ma chuan tu na shi chuan to ber tan kiu tu te ne na mei che ni na zo na chang te po nyanga le ange footballer khoi lam lam chang po na nyanga kiu tu te ne na thu cha do emo ve zong soi du te po nei chuan mi na sei sakla te ro chang kanin kom na chu kan ti stop chun zam mai da nya soi du zong ti chuan ama sain hei explore Mizoram chunga min lo koma wangin min koma wangin tiang lom thu kan soi ma sa ni sela ni hi mizo explore Mizoram hi IN2 hi atam zo ki thalai an ni karinga chuta chuani ka thalai pui te na po sports kan ti ani pon hamo kan eizon na enga po na eng po thukila rin takin taima takin le nge kan ram tan pathian tan tin kan ti na zon na kan lai na kan eizon na ni mo sports kan khoi na thei top lo chho turin ka cha du chewa kan i hun lut tak min pe a interview hun mi sa kan lo lu to ke a le ke po lo me